Disyembre na panimilabas sa banwaan ang inumpisa na ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang rehabilitation na ng Dolores City of San Fernando portion na ng Manila North Road o MacArthur Highway. At uling bandaya yung naging intersection ni Jose Abad Santos Avenue, magresulta yung road project yung mabagal na daloy ng trapiko lakwas na patse rush hour. At kaya rin na ng mahigit 3 bulan, masaya ng ibalita ng DPWH ang malapit na yung mayaring sa samasandang dalan. Ito pong section, Tamo Ken King intersection is 2 sections siya. May itong section from near JBL hanggang intersection. Ang pong may itong pong from intersection going to Kening, Balea, Kapampangan. No? So ito pong from intersection going to Balea, Kapampangan, halos siya rin po. In kulang tana mo po kanyan Ken, ita mong thermoplastic tamo, ang pong kitang curing tamo, pero ita pong pavement tamo, itang PCCP tamo, yari niya po. Ditak na ang gawan tamo kanyan, dita namong pa mag-retouch karetang ramp na maging kahit tamo karetang excavation board. Agpangkin Chief na ng Construction Division na ng DPWH Region 3 ay Engineer Jason Hauco, era na masyadong pekatasing danan ba nga nila magkasakit ng establishmento king danan nanini. So far po, ketang monitoring niya, ala naman pong halos na may apekton kasi etani naman po talaga piyakatasing dalan. Nung baga, kinorek tayo mo itang crown na para keng safety na ning traveling public ne. In-adjust mo pong ditakin itamo pong kanal para ing danon po magpondo. Nya itang kanal po, po itang pavement, pipag-match tala mo at inayos tayo itang grade. So nung apansinan niya po, kasi di na lang kayo ken, itang grade na ning dalan po, mas maayos siyang inikasakit ang dati. Samantala, pakikwana na kanong DPWH sa mayari bayo mapupusing Abril ang gagawin ng portion ng MacArthur Highway tulad na ni Good Shepherd Memorial Park na pumuring Barangay Dolores. Right now po, ongoing tamo, nung apansinan nyo po, tintanang 3 lane na makabuklat, 2 lane kening northbound na po may itong lane kening southbound, and ning activity na po ning kaya katamong contractor, chuy kening southbound. Yung target tamo po ken, itang section na yan, mayari po hanggang katapusan. Including na po itang thermoplastic kanita. Balaos naman ko ng coordination na ng DPWH, sino ko lang kapanibalan ba na sigurado ang safety na rin sablang motorista alalabas ka rin gagawan ng dalan. Adwanan da naman ng ditak pang panupaya hanggang king mayari ka ng road project on time kanu basiking karelang timetable. Opo, definitely po magpasalamat tamo karen pong kaya katamong kabalen, especially kaning San Fernando po yung dadalan kaya pong section ita kaya tang pamagtiis na niya. Although, in DPWH po, gawa niya po yung best na para mayari po on time o on target ita pong kaya katamong project. And rest assured po na yung egan-egan ang gagawan tampo para po keng good na ning publiko, para po keng benepisyo na ning publiko. Mika budget yung 228 million pesos yung rehabilitation project in Manila North Road, danay ng Barangay Tinahero, Juliana, San Jose at Dolores, Ciudad San Fernando. Yako po yung kaya kayong talasuyo, JM De Jesus, ating pusong makabalen.